30, 20, 10. My name is H.P. Westhuizen. I'm the owner and outfitter of Mbuyu Safaris. We are based in South Africa, Limpopo province, close to Mozambique, Botswana, Zimbabwe. We have a family-operated farm, hunting farm, about 3,000 hectares. And we invite you guys over to come and join us on an African Dream Hunt. My sme teraz v podstate pred odchodom, všetky veci, ktoré budeme počas celého dňa potrebovať, si vezeme so sebou. Ja som si pripravil takéto nastrelné terče, aby som zbraň dokázal úplne presne nastreliť, pretože je to veľmi dôležité. Predpokladám, že budeme strieľať na vzdialenosť 100-150 metrov, môže to byť však aj viac, ale aj menej, pretože naša polovačka bude v štýle pravého afrického lovu. Pôjdeme piršom, čiže posliedkou a pokúsime sa zveri čo najviac priblížiť. Takže poďme na to. My už sme konečne teda na improvizovanej strelnici, ktorá myslím si, že veľmi dobre spĺňa všetky nároky potrebné na preskúšanie zbrane. Ja teraz idem vystreliť zo párkrát s novým strelivom od RVS. Je to Speed Trip Professional, strela, ktorá je s oloveným jadrom v poniklovanom plášti, dvojjadrová strela, ktorá má veľmi dobré balistické vlastnosti, nahradzuje v určitých smeroch kaliber 30.06 Springfield a hlavne má výrazný hĺbkový účinok, tzv. knockdown efekt. To znamená, že zver často alebo takmer vždy padá v ohni. Samozrejme, ranu treba aj dobre umiestniť, ale to už je úlohou strelca, takže uvidíme, ako sa mi to bude dariť. Perfekt. Ešte si to skúsime na väčšiu vzdialenosť. Čiže teraz druhá rana, tá pôjde na vzdialenosť 100 metrov. Make another shot. Yes, if it's still here in this area, yeah, we will bring then it we down. will bring it down. Yeah. Right next to each other, it needs to come down. It's right to me. About this out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 cm. Čiže po dvoch ranách, ktoré sú v podstate v jednej línii, sme zistili, že na nastrelenie tohto náboja je potrebné znížiť minimálne o 10 cm zámerný kríž smerom dolu, pretože ja si ponechávam 4 cm od stredu vyššie, z toho dôvodu, že v podstate bez problémov potom dokážem strieľať aj na vzdialenosť 150 metrov a som presne na strede. No, čiže ako sa vraví, do petice všetko dobré. Takže ja teraz ešte urobím stranovú korekciu, pretože výška je už perfektná a teraz pôjdeme 2 kliky doprava a bude to úplne dokonalé. Must be.
Let's have a look. Wish you luck. Yeah, thank you. Welcome, and let's go and see what happens. Yes. Something like for luck, no? Much the most classical animal from Africa. Pardon? Congratulations. Thank you. Have a look. Museli sme strieľať troška také neštandardnej pozícii spredu, pretože pri posliepke tá zver, keď nás pozoruje a pozerá priamo na nás, tak už nemáme v podstate šancu len jednoducho vystreliť, pretože inak sa dajú na útek, tak ako sa nám to už dnes dvakrát stalo. Prispieva k tomu aj ten fakt, že sa neustále vietor točí a náš pach zanáša potom k zveri a tá samozrejme pred nami uniká. A
ale super. Right in the center. Perfect. Old male. So Harvey is the best. Yeah, it's beautiful. It's beautiful. To do. It's tradition. Yes. The first animal must get a little bit blood. Yeah. Thank you. Well done, sir. Práve sme po odlovení krásneho samca antilopy Blessbok na vzdialenosť asi 150 metrov. Úžasné niečo, fantastické. Neviem, čo by som k tomu povedal. Thank you, Henry. Welcome, sir. Hey. Congratulations, man.
Mama na mwana tumba na tujali bisutele. Na mwana tumba na tujali bisutele. Mama na mwana tumba na tujali bisutele. Thank you very much. I'm so happy. Mama na mwana peshanga You're welcome. ipata kwenda. Piece of Na mwana glass peshanga pack. ipata You're welcome, sir. kwenda. Mama. Very good shooting. Nice hunting with you. Thank you. But this area for Buyu Safari, I can't tell with my words. It's fantastic. Thank you very much. Now you can understand what we were talking about this morning, about a place for Na like mwana this, open kuya fields, leo open plains. twende bayeke. And, Na mwana kuya leo other twende animals bayeke. more than fixed stuff in the bushes. So, but yeah, this is typical Blesbok area. They want to see. The eyesight is very good as well. Čiže presne ako hovoril ráno Henrik, Blesbok má rád otvorené priestory, kde má dobrú viditeľnosť, má veľmi dobrý zrak. Mama na mwana tumba na tujali 20-130 metrov a sme si aj mysleli, že nás možno spozorujú, ale nakoniec sa tak nestalo a leží tu nádherný Blesbok. Tunaimba mulingala washone sasa wajinga huko. Mama na mwana peshanga ipata mina kwenda. Na mwana peshanga ipata mina kwenda. Mama na mwana peshanga ipata mina kwenda. Viru, second animal of South Africa. Very good shooting. Nice hunting with you. Congratulations. Thank you so much, Henrik. You're welcome, sir. It's also a pleasure for me that I can hunt with you. You're welcome. Mama na mwana tumba na tujali bisutele. Na mwana tumba na tujali bisu mama mama. Yo mama, yo mama, yo mama, yo. Mama na mwana tumba na tujali bisutele. Na mwana tumba na tujali bisutele. Mama na mwana tumba na tujali bisutele. Dobré ránko, začína sa ďalší deň v Juhoafrickej republike a my sme krátko pred odchodom. Stihli sme ešte vydatné raňajky a čerstvý pomarančový džús, ktorý robia z týchto pomarančov čerstvých, ktoré im rastú priamo v záhrade, takže každé ráno načerpáme neskutočné množstvo vitamínov z týchto úžasných stromov. Well done, sir. Thank you very much. It was nice hunting with you this week.
third animal, third shoot, and it was perfect. Thank you. Well done. Takže ja už som pri mojom prvom pakoňovi modrom. Je to nádherný, krásny starý bík a som veľmi rád, že sa mi ho podarilo uloviť. RWS. Yeah. RWS. Lockdown Very good. effect again in action. Important is clothing, no noise, because it's very sensitive. I'm a little bit afraid for the wind. The wind is making like this. Normally the hyena is coming from that side or from that side, but it did happen that it's coming from the back. Pick up our scent when the wind is gone. The hyena is normally coming, the hunters will be finished normally before 10 o'clock, if everything goes well. We will put some more fresh tracks, we put some meat in the car and drag it all the way along the mountainside. And the bush pig and the honey badger and the civet cat is also coming. It's the last day, let's see what happens and Let's see what happens. then we can decide how things is going to work. Thanks for all information. Good. Čiže Henrik mi veľmi stručne vysvetlil, aký bude ten postup celej našej poľovačky. Za mnou je ukryt, z ktorého budeme strieľať v prípade, že nám hyena príde. Môže prísť aj iný druh zverí, napríklad bush pig alebo several cat, to je taká menšia šelma. Dôležité však je, aby počas toho, ako bude chodiť, nezachytila náš pach. Preto musíme byť veľmi ticho a nesmieme sa hýbať. Samozrejme nesmieme žiadne nejaké stopy svoje zanechávať tu na okolí a uvidíme, ako sa to vydarí. Takže držte nám palce.
Thank you, man. That was Very good shooting, and it was really action hunting with Buyo Safaris, yeah. well done, man. Thank you so much. Our value is bullets, and you are dangerous. It was a nice first we come to Honey Badger, and but you see when they come in the first time, they run away. Or not run away, they look on to the right. There was something there, some animal was there, maybe hyena, maybe bush pig, maybe something else. And then they come back to eat, and then they just run, go away. And then we wait long time, and then here comes the bush pig. But very nice, good shooting. Well Thank you very much. And this voice, what we heard, it was not hyena? That's a shaka. Shaka. Yeah. But this is typical night hunting. This is what you can expect. So the night hunting here in South Africa, I think it's fantastic. I like it. Hence. Oh, man, again. Thank you. Vážení poľovní priatelia, takže aj nočná poľovačka sa nám vydarila. Zhruba po 3 hodinách čakania nám prišla prvá zver na vnadisko. Je to Honey Badger, v podstate je to taká kvázi ekvivalent nášho jazveca lesného. A zhruba po nejakej ďalšej polhodinke nám potom vyšlo krásne veľké prasiatko bush pig a to sa mi podarilo skoliť. Takže je to fantastické a my sa teraz ideme pozrieť na náš úlovok. Takže ideme k nášmu úlovku, samozrejme nesmieme nič podceniť. Môže byť na blízku hyena alebo nejaká iná zver, prípadne prasiatko nebude ešte úplne zasnuté, takže pozrieme na nášho bush piga. It's a pleasure hunting with you, sir. Thank you. One shoot, one animal, one kill all the time, from the beginning till the end. And isn't it too? Musím povedať. He was, yeah. But it's dangerous with knife. It's dangerous, yeah. So yeah, a good end for the survival. Yeah. We made everything. We can show everything. Yeah, Also night hunt. Yeah. Successful end. very successful. Nice trophy, and we have some fun. Vážení poľovní priatelia, takže opäť vidíte úsmev na mojej tvári, samozrejme nesmiernu radosť. Pred nami je nádherný kus, je to bush pig, starý kanec. V podstate v Afrike sa loví tento druh zverí pomerne menej často, ale ja som sa rozhodol pre tento náročný lov, ktorý nie vždy sa končí úspešne. Bush pig je známy tým, že je veľmi agresívny, zároveň obľubuje oblasti, kde sa zdržuje skôr v horách. V podstate stravou pripomína nášho diviaka, ale tento kus, ktorý je pred nami, je veľmi starý kanec. To vidíme, že v podstate kanec má také dva výstupky a žiaľ Bohu, tým, že je to už starší kus, tak tie klí má značne opotrebované a vylámané. Ja môžem poďakovať Henrikovi, pretože
on ma doviedol na to miesto a v podstate len vďaka jeho skúsenostiam sa mi dnes bušpíka podarilo uloviť. Thank you so much, Henrik, and again. Miro, congratulations again. This is probably one of the best free bushpíks we get harvested in the season. Yes, really. This is a really big one, and again, nice shooting. Congratulations to you, eh? Thank you so much. You're welcome. Thank you. You're welcome. Come on. Very, very nice. Mama na mwana tumba na tujali bisu tele. Na mwana tumba na tujali bisu tele. Mama na mwana tumba na Night tujali hunting is bisu something tele. different. Yeah, but very interesting. Vážení poľovní priatelia, tak ako každá poľovačka, aj poľovačka v Juhoafrickej republike má bohužiaľ svoj koniec. Nám nezostáva nič iné, ako ísť na letisko, ale predtým je nutné ešte urobiť pár formalít, ktoré súvisia s exportom trofejí z Juhoafrickej republiky a o tom nám viac povie Henrik, ktorý je v tomto expert. So please, Henrik, now I am writing my name, address. It's necessary for export of the trophies. This documentation is through government and through the Hunting Association of South Africa. You can see the South African Professional Hunting Register and Trophy Export Application. This basically means it's hunted in South Africa. The professional hunter, all the details, the client details, the hunting outfitter details, the farm and the area and the numbers where you have hunted, the license number, the date of the hunt, the animals that has been hunted, how many animals has been hunted, and then what part of the trophy you guys are exporting. Yes. This is everything, all the main information they need for the application. So before leaving, we have to finish this Yes. form of things. Without this and the signature of all the documentation, you won't get it exported. Yes, It's I understand. It's very important information. It's very important and it's very simple. It's not complicated. It's very easy. And yeah. Yeah. So Thank you for again, explanation and all the information. Thank you're you. welcome. You're welcome. It was nice hunting with you. Yeah, great. Thanks.